Siyalibingelela bathandekayo kulesi sifundo salamhlanje esale ikota isifundo sesithupha. Mina engikhumalani umfundisi uG Mlilo inxosa abangane baziveze. Yalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyalamukela kusifundo sakuyona le iviki okhulumayo nguTalent Ncube. Ngiyalibingelela babukeli labalaleli, siyajabula njalo ukusihlangana esifundweni saleli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibongela ithuba lokuzohlala phansi sifunde intando kaNkulunkulu. Asibusisekeni sengathi singaqiniswa ngalona leli lizwi okhulumayo nguMrs Esimhlanga. Asicimezeni sibe nomthandazo singakangena esifundweni. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyazinikela esandleni sakho ngayona le ekseni. Sicela ukuthi usamukele nasi sifunde singena kiso. Moya ingcwele sicela ukuthi usithungamele, usichasisele imfihlakalo yelizwi lakho, ususiqinisa phakathi kwezinhlupho esihlangana lazo sisiya ekhaya ezulwini. Sicela ukuthungameli bakho bonke abaza kuzwa yona le indaba. Sicela ukuqiniseka ngegama lenkosi yethu Jesu, siyabonga, amen. Amen. Kuviki eliphelileyo sizakhumbula bathandekayo ukuthi uJehova usingenise embizeni evuthayo ibasele yachisa ngophindiweyo. Lamhlanje ke singena kusifundo esikhuluma ngokulwisa ngamandla onke. Yebo ibibasele izolo imbiza yavutha ngamandla ukuze kuyekhipha isimilo sika Jehova. Lamhlanje sikhangela ukulwisa ngamandla onke. Ngiyakayiphambili. Kambe ungawukhona ongazamona asitshela ukuthi kanti nxa ekhangela isihloko esithi ukulwisa ngamandla wonke kuye kufikane engqondweni zakhe. Kuba khona ukulwa kwesinye isikhathi but ungazange wafaka i-maximum effort kumbe amandla wonke. Kodwa esiza kuthola esifundweni lapha ukuthi nxa sikhangele kakhulu i-context ye-great controversy, impikiswano enkulu, kulokudingakala okuthile okokuthi kulokho kulwa sifake amandla wonke ekulweni. Okunye esingakukhangela futhi esifundweni ukuthi nxa izehlakalo zempilo zibuya si responda ngendlela ezijiyeneyo. So ngapha singakafiki ezulwini sisesemhlabeni wesono sizahlangana lokuhlukuluzwa lokulinyazwa. Kambe kuhle kusingcwabe yini kumbe nxa sihlukuluzwa kanjalo silwisa ukuthi siyechaya umgomo uKristu esiphathisa izinhlupho zisenza ukuthi simbone njani yena. Omunye wathi yena ilanga elomisa umdaka liyancibilikisa ini umajerini. Asike sikhangele indaba kababa lo mama babe phakathi ongani kumsakazo bexoxa bonke babefelwe ngabantwana. Umama waphila ngenzondo ngobuhlungu obukhulu bendlela umntwana afa ngayo. Kodwa indoda yayehlukile kulalo, yayisanda ukufelwa indodakazi yabulawa ngabahlamuki. Nxa babexoxa ke ubaba waxoxa ngendlela athethela ngayo la ngendlela uThixo aguqula ngayo inhliziyo yakhe. Enjalo kusanda kwenzakala kodwa ebusweni bakhe wayengatshenisi ukuthi ulenzondo, uthukuthele, wayekwamukele abesilungu basenzi bathi wayecalm. Kodwa umama wayelokhe lobuhlula sebusweni bakhe wakufunda. Ake lingitsheleke ukuthi kwenzaka kanjani ukuthi abantu ababili abalempendulo abalezehlakalo ezihambelana kodwa into yawo bengayamukeli ngokufananayo na. Umuntu nxa ewela phakathi kohlupho izikhathi eziningi
kuveza ukuthi ukholwa kubani kumbe umi ngaphi ngokukholwa. So lo ulesikhathi eside wafelwa ngumntwana indodana yakhe. Akaguquki ngisho. Kodwa ukufelwa khonokhana lokhe kumenza aphelelwe lithemba ngamandla. Ngoba uyabe engiyela ayeme kuye. So lo wesibili uveza ukuthi uKristu ubuya atshintshe ingqondo yomuntu. Nxa izinhlupho besithi zibuya wena uhle ubalekele uNkulunkulu, uhlale ule enga, uhlale ungumuntu osolayo ngaso sonke isikhathi. Kathesi nxa suyamukele uKristu, into eyenzakalayo nxa uhlupho lubuya lukuvezela ukuthi sisempilweni edinga ukweyama kuThixo ukuze ayenelise ukukupha intokozo uphakathi kohlupho. So ngabantu ababili bale problem eyi-1 kodwa omunye iyamhlukumeza, omunye ubona uThixo phakathi kwayo. All right. Ngicizdelela lapho mfundisi. Indatshana le nxa sikhangele isifinqela isifundo sonke. Ngicabanga ukuthi umlobo wesifundo uyifaka endaweni eright. Okay. Nxa sikhangele ikakhulu ubaba lo owafunda ukuthethelela emveni kwesehlakalo esibuhlungu kangaka. Sizavezelwa isifundo ke ukuthi kuyini okwamenza wafika kuleso sigaba esokuthethelela. All right. Esokuthi kuphikelela bani akwenzayo okwamenza wafika kulesi sigaba ngoba asonto yolula nje uphonga ukuthi ufelwe ubulawela isihlobo kumbe ubulawela umntwana uphonga ukuthi ngiyakuthethelela. Uyawusuke wadlula kwezinye izigaba ezithile. Kuthi ukuthi isifundo lesi esaleli viki siyasivezela ukuthi zigaba bani adlula kuzo ezamncedisayo ukubana aphikelele layo ngamandla wonke okwaze kwamenza ukuthi afunde ukuthethelela phakathi komumo onzima kangaka. Yena lo baba Mrs. Mhlanga usifundisani ngesimilo sikaNkulunkulu. Yena lo baba ukwazi ukuthethelela efelwe ngalana indlela. Okay, ngizwisisa ukuthi ubaba lo uzwisisa ukuthi isimilo inhliziyo kaNkulunkulu ngeyokungabambi isikhwili. Yikho kwenza ukuthi uJesu phela athethelele abantu bembulala ngoba ethi kabakwazi abakwenzayo. Kodwa engunye ngufunda lapha ngendatshana le imfundisi ukuthi uNkulunkulu nxa sonke singena enhluphekweni amandla okunqoba kumbe amandla okuthethelela kumbe amandla okuphuma kuleyo crucible sonke siwaphiwe. Indaba isekukhetheni kwami ukuthi mina ngalokho uNkulunkulu akubeke lapha ukuze kumphathise ngikhetha ukwenzani ngakho. Ubaba lo wakhetha ukuthi azwisise ukuthi uNkulunkulu ujonge ukumelapha wavuma ukwelapheka. Umama lo uNkulunkulu ejonga ukuthi angamelapha amsize, umama wakhetha ukungabuyi kuNkulunkulu kuza kwamke. So indaba yikukhetha, ichoice ukuthi thina kulokho uNkulunkulu akuveze kithi thina senzani ngakho. Asingeneni bathandekayo ngokujula kulesi sifundo esikhangela ukulwisa ngamandla wonke. Leli viki njalo kusebechilo ngamafitshane yeka ngikhangele kubana kuyini ezawuthi sikuthinte kakhulu. Kuzakhangelwa ngentando yethu kanye lamandla ethu. Silamandla angakanani? Kuyini esikufisa empilweni? Intando yethu lamandla ethu athatha ndima bani empilweni yokumina lani lesono anti sindawonye. Then okuyisa ukukhangela ikugwema ukuthi singagwema kanjani iphutha lokuvumela imizwa ama-feelings ngesilungu ama-feelings ethu ubana siyenze izinqumo ezihlakaniphileyo. Onyesa ukhangela kungani kumele siphikelele singalahli ithemba lanxa siphakathi kwelitshelani lembokodo andisindawonye. Yes, akusifundele uJohane ngo-16 ivesi lika 13. Yes. Johane ngo-16 ivesi lika 13. Ivesi ngo-13. Yeah. Kodwa yena umoya weqiniso nxa esefikile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso. Kazi kuzikhulumela yena, uzakhuluma lokho akuzwayo kuphela
njalo uzalitshela lokho okusezakuza. Uzaletha inkazimulo kini ngokuthatha kulokho okungokwami akwenze ukwazakale kini. Konke okungokukaBaba ngokwami, yikho ngithe umoya uzathatha okungokwami akwenze kwazakale kini. Uzathatha ngokwami kwenzakale kubani? Kimi. Umlobi lapho uthena usuke wakhuleka ucela uThixo ubana akwenze ube kanjani? Ngolungileyo. Angithi ufuna ukuthi ube ngolungileyo. Kodwa uthothi impendulo yakhona kayicaci. Khonokho ukukhulekela kanjani? Kakuvele kakwenzakali. Nxa sikhala ivesi esandukufundwa kathesi ngamaqiniso angomsebenzi kamoya oyingcwele kunesikufundayo. Sifunda ukuthi umoya oyingcwele usithungamela eqinisweni. Alright. Kodwa akasenzeli izinqumo. Izinqumo kuyabe kumele ukuthi zenziwe yithi. Kwesinye isikhathi njengamaKristu izinto esizikhulekelayo ababamba impendulo yithi. Ngoba siyakuvezelwa lapha ukuthi umoya oyingcwele uyayambula iqiniso, aveze iqiniso lonke. Then mina izinqumo engizithathayo ziza confirma ukuthi kwakhona engufunayo kuyini. Kulomzekeliso enjayele ukuwupha omuntu ofuna ukuba lempila kahle. Ukuthi umuntu uyakhulekela ukuba lempila kahle. Umoya oyingcwele aveze ukuthi hayi nxa ufuna ukuba lempila kahle dlana so uexercise uthini uyenze lokhu lalokhu. Kuthi sokuveziwe phambi kwakhe umuntu akhuleke uphe uthi hayi mina mfuna ukuba lempila kahle kodwa lokho esidla kubi. So nxa esidla kubi ubambe impendulo yomthandazo wakhe. Ngoba bekumele ayenze isinqumo sokuthi sengizadla kuhle, ngipheke kuhle, ngibe ku-environment e-right ngoba mina mfuna ukuba healthy. So sivezelwa kabanzi ukuthi umoya oyingcwele ingxenye yakhe ngeyokusivezela iqiniso. Thina sibe sesisenza izinqumo zokulalela iqiniso sikhululeke kumbe ungalaleki sihlukuluzeke. Ngiyakuzwa lokho. Ngifuna ukuthi uzahluye uyiqedise inkumo. Ngifuna ukuthi nje ngizwisise ivesi ayifundethe kodwa nxa yena esefikile umoya kanjani? Weqiniso. Kuthi kule moya engasiyo imoya kanjani? Yeqiniso. Ukuhlanganisa lokho kade ukukhuluma ngifisa ubana ngizwisise ukuthi singawuchaza kanjani umoya weqiniso. Right. Kule sicaphuno ku SDA Bible Commentary volume 4 page 1161 nxa ngaphambanisa ngizayifunda ngesikhiwa ngibe sengichasisa ngesindebele. Ithi yona, just as soon as God's people are sealed in their foreheads, it is not a seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both spiritually and intellectually, so they cannot be moved. Okuthi ukuthi iqiniso okumele sigxile kulo ukuze singanyikinywa liqiniso lokuthi ivangeli elibuya lisusa isono kimi. Singakakhulumi ngama-material things. Kodwa lonke ivangeli elibuya liveza ukuthi uJesu nguye osusa isono. Ngoba injongo vele yocebo losindiso ngokuthi isono senze njani? Sisuswe. So iqiniso ulibona ngokuthi ku-emphasizewa uKristu osusa isono emuntwini singakayi kuma-material things. So ukugxila kwethu eqinisweni kusekunanzeleleni ukuthi umoya oyingcwele nxa ebuya uzodila uzoveza ukuthi isono ngingasinqoba kanjani. Yikho uku-identify. Siyabo ube sefuna ukukhuluma lapha samqaga uMrs Mhlanga. Hayi bemfisa ukuthi ngithinta indaba yamandla okukhetha ukuthi umoya oyingcwele nxa esefikile waveza njengalokho ukuthi ngutalent ukuthi hayi indlela yokuhamba nansi. Umuntu wala elamandla okukhetha uthe uveze isifundo wathi enye into esizayithinta kakhulu ngamandla okukhetha esilawe esiwaphiwe nguNkulunkulu. Ungayifunda vele ekuqaleni uNkulunkulu kazange avume ukuthi umuntu abe li-robot elizabe lithwa on off red green amber, but umuntu uNkulunkulu uthe mdala lezi ngilosi wanika amandla ukuthi akhethe. Nxa singena phakathi kwama-crucibles kufanele sizwisise
umumo ibigger picture yokuthi vele siphakathi kwempikiswano. Ngabe uAdam wayebanjwe isandla mfundisi uNkulunkulu esithi uyathatha isihlahla asidle ngawo uNkulunkulu wambamba isandla uSathane wayezathini ngoNkulunkulu. So indaba le iphendula ukuthi uNkulunkulu uluthando. Yes. Ukuzanika umuntu indlela amandla okukhetha. Ngoba yena uNkulunkulu kathokozi ekuphileni komuntu kumbe kuservice yokubotshwa ngamandla kumbe ukubanjwa ngamandla. So uNkulunkulu umbuso wakhe weyeme phezulu kothando lokuthi umuntu kazikhetheli. Yikho phela umoya engcwele ngasoze asenzela ama choices. Sifanele ukukhetha ukuthi nxa umoya engcwele sethena sidlela yokuhamba sizahamba ngayo yini. Yikho sibona uAdam ethatha isihlahla wasidla. Yikho ngisho loSathane ezulwini engazange wabanjwa ngamandla. Bazikhethela yikho kutshoyo. Ungayifunda vele ku-Patriarchs and Prophets ukuthi why sin was permitted. Ithi uNkulunkulu wavuma ngoba inature yakhe kayibandezeli umuntu ekhoneni, kayibambe umuntu ngamandla. uSathane kabanjwanga ngamandla ukuthi kamlalele uNkulunkulu. Wabekelwa iqiniso, wakhetha ukuhlamuka. uAdam wabekelwa lapha isihlahla okumele angasidli, kwabekela ukukhetha, wakhetha ngendlela. So lathi silamandla anjalo awokukhetha. Right. Ngigcizelela kulokho sokukhulunywe ngabafowethu. Kubalaleli lababukeli esukuthola lapha yikuthi uNkulunkulu akabambi ngamandla, moya oyingcwele akabambi ngamandla, uyasivezela lokho kuyingozi, lokho kuyingozi, lokho kuqondile, lokho kuqondile, kodwa akabambi ngamandla ukuthi ngenze lolwana ulutho oluhle kumbe kaforce umuntu ukuphenduka. Umoya oyingcwele nxa umuntu eyenza ichoice okungaphenduki ngeyakhe. So umoya oyingcwele uNkulunkulu kabambi ngamandla, umoya oyingcwele kabambi ngamandla. Uqhakathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho. Ezimpilweni zethu thina vele ngokwethu ngeke saphila ngokwentando kaNkulunkulu. Sidinga umoya oyingcwele. Kodwa umoya oyingcwele sebenza kithi futhi kasibambi ngamandla. Kumele sikuzwisise khona lokho. Edegatsheni okungesabisayo ukuthi uNkulunkulu uyayihlonipha ichoice yomuntu. Uyahlonipha ukukhetha esizakukhetha. Even ukulahlwa kwethu lokusindiswa kwethu kweyeme ukuthini sizakhetha njani ngemva kwalokhu umoya engcwele azasivezela khona. Wazwangikhumbuza intshumayelo kaMfundisi uKhari kudala esevalelisa lapha esuka eZimbabwe. Isihloko sasithena ukusindiswa kwakho lokulahla kwakho kungaphi? Kusezandleni zakho. Yes. Likhulume ukuthi indaba ukhuleka ukucela ukuthi uThixo athi transform impilo yakho, kodwa still lokho kuqhubeka lokho ufanayo. Sigqugquzela ukuthi emva kokuthi sukhulekile yenza izinqumo. Yenza isinqumo ngoba ungaqhubeka ngeblueprint obulokhu uyisebenzisa. Uyayala ulokhe ukhuleka kodwa usenza izinto ezifananayo. So sifunda ukuthi asenzeni izinqumo ezinye zezinhlupheko esingena phakathi kwazo zingenxa yokuthi kasikayenzi izinqumo zokubalekela isono ebesiphakathi kwazo. Sizakhumbula ukuthi iBhayibheli yathi ukuthi lingakholwa ngayo yonke ini emimoya. Laba sikhulume ngomoya onjani weqiniso. Yiziphi izinkolo umoya weqiniso asukuvezele zona na? Ulilalela kahle kangakanani ilizwi lakhe njalo ngokubalulekileyo yiziphi izinqumo ozenzayo ngenkululeko yakho yokuzikhethela na? Okuningi sesikuthintile kodwa ngikhala ukuthi yiziphi ezinye izinqumo nxa singaphutshisa lesi sigaba. Utalent uthinte enye indaba mfundisi edinga ukuthi ibalulekiswe, indaba yokunquma ngendlela okufanele sidle ngayo. Indlela okufanele siphathe ngayo imizimba yethu ukuze imizimba yethu ibe iphile futhi yamukele iqiniso, ngoba ungayifunda indaba yezempilakahle talent ithi kuloko kwenza lokuwamukela kwethu amaqiniso lokumamukela uJesu, indlela esiyabe siphile ngayo sanatha ngayo amandla. So uNkulunkulu uyasivezela indlela okufanele sihambe ngayo, asithatheni izinqumo zokuthi sihambe ngaleyo ndlela ukuze kusilungele. Amen. Siyabonga. Ngesilokho nesiqhathe akusifundele abaseKoloseni 1 verse ka28 ka29.
Uverse 28 uthi sichumayela yena seluleke sifundise labantu bonke ngenhlakanipho yonke ukuze abantu bonke sibalethe kuKristu baphelele. Ngisebenza nzima ukuba lokhu kufezeke. Ngilwisa ngawo wonke amandla asebenza ngawo ngamandla angaka phakathi kwami. Uthi ngisebenza njani? Nzima. Yini impumelelo yakho enkulu empilweni yenzakala kutheni leyo mpumelelo yakho? Maybe usacabanga ukuthi ngikhumbula ekuliseni lezitha. Kulajaha sajaha ukuthi sibe lama Bible study sindawonye eChabalala laphayana eChurch ngaphandle nje egumeni. Ngosuku thize siyenza iBible study yethu ilanga selingani selinqunda amehlo sokusiba mnyamanyana into wathi ngiqume yenkulumane lapha. Nxa ngiquma nje ngisithi yathi ngizwe kayini fahlo awuthutha amadoda amabili bephethe inqamu. Ngazwa ngimemeza ngihlaba umkhosi uthi God. Bahle bama khona pho mpo kawanse ngani kulento ebabambileyo. Ngabe ngidubha amatshe ngikhaza ngibalanda bathibile baleka ukumangalisayo la ngabe ngithibile ngibaleka ngibuyela emuva ngisiyabhoda ngale. Kuyini empilweni yakho okukhulu Inkosi ekwenzele khona waphumela kukho wenze mzamo bani wena? Mina kakhulukazi engikubonga ngoThixo yisipho sokubamba ngengqondo engangingakwazi kudala ukuthi ngilakho. So ngiku A level ngangibamba ama quotation abe ebhalwe ngo Louis 16th ku history kumbe ngabo Napoleon. Then ngithe sengiseSikristwini ngahlala phansi ngase ngizibuza ukuthi but ngathi ngu A level ngambamba izinto lezi noma ngangekho exceptionally good but ngangilakho ukuthi ngibambe kancane. Then ngase ngisithi mina hayi sengifuna ukuthi nginikele isikhathi sokuthi ngibamba amavesi ngiphinde ngibamba ama quotation SOP. Akuzange kube yinto yesikhathi esifitshane. Ngathatha dedication yokuthi ngathatha isikhathi sami ngizidedicate ukuthi ngifunda ukuthi ingqondo isebenza njani ukuze ngibamba njani. Wabamba ngakho amandla kumbe wasucela lezubana lekunceda? So ngifunda on my part ukuthi ingqondo kumele isebenze njani. That was my part as a human being. Then ibe sengicela uThixo ukuthi Thixo ngicela umphathise ngenze njani ngibambe. Surprisingly gathesi ngiyakwanisa ukuthi ngibambe amavesi amanengi ngekhanda lama quotations ngekhanda. Abakwaziyo ngiyakwanisa ukuthi ngichumayele inchumayelo yonke ivesi ngikhuluma njengoba injalo eBhayibhelini, iquotation ngikhuluma njengoba injalo eBhayibhelini. Akuzange kuthathe ukuthi ngikhuleke kuphela mlimi ngifuna ukubamba but mina ngaba lengxenye ngaba le ku-investor athi ngifuna ukuba different ngalokho. So ngibona uThixo elamandla ukuthi nxa simcela ngomthandazo thina singaba lengxenye uyakwanisa ukuthi sisuke kungabambini senelisa ukubamba izinto zakomoya. Uyakwazi ukuthi kufana lani talent kufana lokuthi sithi umuntu ufuna ukupasa ukuphumelela ezifundweni abe sekela ukufunda athi hayi uNkulunkulu uthe sikhuleke konke likucela wenza lenzile. Hayi okulethayo lapha ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusenzela kahle ukusebenza empilweni zethu kodwa lathi silengxenye okufanele ukuthi siyenze. Xa kumele ngiphumelele vele kumele ngibale uNkulunkulu adlale yakhe ingxenye njengoNkulunkulu lami ngidlale eyami ingxenye. Kodwa kwesinye isikhathi kulezinye imfundiso ezibuyayo kithi ukuthi hayi izinto zizabuya sihlezi kuphela. Uyabona even uNkulunkulu nxa esithi inotho uzasinika uzabusisa imisebenzi yezandla zethu uthe insuku eziyisithupha wosebenza ende kuthi esebenza uNkulunkulu abesesithi mina nzayenzani ngizabusisa imisebenzi yezandla zenu. Kodwa kulamavangeli esiwazwayo awukukhuthaza ukuvila lokuthi abantu bazakwamukela izinto zizakuna
zivele ezulwini abantu behlezi. So umlimo akulethayo lapha ukuthi even ekusindisweni kwethu silengxenye okufanele ukuthi siyidlale. uJesu ebuyile wadlala yakhe ingxenye yokusifila. Thina silengxenye yokuthatha istep yokumkholwa lokumlandela. So ukulandela uJesu kuyingxenye yoluntu ukuthi ayithathe ayenze. uNkulunkulu usenzele konke sokusalele thina. So esekufundayo kusifundo saleli viki ukuthi lanxa uthwalwisa ngamandla onke andisho njani isihloko Yes, ithi lwisa. Ukulwisa ngamandla onke. Akuthi ukuthena ngizalwisa amandla onke kuphele emandleni ami. Ngizwa lesithi lana kumele ngilwise kodwa ngitshiyele uNkulunkulu njani? Yes, umsebenzi. Lanxa uPaul ekhuluma ngokusebenza kukaThixo kuye uveza ngaziphi izindlela ukuphatheka komzamo womuntu uPaul. Yazi ukhuluma ngokusebenza kwamandla kaThixo kuye. Ebeseveza ukuthi uKristu nguye othungamelayo ukuthi umuntu aphumelele kulokho akwenza, kodwa kulamandla phakathi komuntu lokusebenza kwani kwezulu. Yabona ukuthi okwenza silimazane njalo kwesinye isikhathi sife sihlukuluzekile yikuthi kasifuni ukuthi amandla abe kithi, sifuna ukuthi amandla abe kuThixo kuphela lasezintweni. Yikho uzathola ukuthi umuntu uyazibeka eceleni ethi mina ngifuna ukuthi umlimo angenzele lo lutho oluthile kumele lwenze izinto zingihambele. So kuyabe sokulula ukuthi yena angathathi ingxenye lesengumntwana ofundayo kade utsho uMrs Mhlanga, angathathi ingxenye ekubaleni kodwa sethatha ingxenye ekuthandazeni lokuthi ipen ibe anointed. Ipen eyenziwe ngumuntu, ipen eyenziwe ngumuntu ngengqondo yakhe ethethe iphatha umuntu wacabanga futhi wenza ipen. Then the same muntu nxa sekuthi sokusiya spirituality sefuna ukuthi ipen ibe yiyo kathesi esicabanga, ipen eyelo. So nxa singaphipha ukuthi izinto kazicabangi kazila ngqondo kazingeza ke zibe anointed, uNkulunkulu ugcoba umuntu. God does not anoint machine, but ugcoba umuntu ukuthi umuntu asebenzise ulutho ngendlela ethile. So kulamandla ekuzwisiseni ukulumbana kwezulu kanye lomuntu. Okay. Nxa sesikuthatha sikusondeza eduze. Sithola ukuthi umuntu kulengxenye okumele ayidlale ku plan of salvation. Lapho silwisana lesono. Ingafaka umzekeliso omuntu olesilingo sokunatha utshwala but uyafisa ukuthi achiye ini utshwala njengomthandazo oqalwana. Yes, kuyadingakala ukuthi la umuntu abe lezinqumo azithathayo zokuthi hayi angisahambele ebhawu, angisahambele eduze lebhawu, kumbe nxa sengifuna amanzi okunatha angisathele amanzi ami kumbodlela yotshwala. Kwenzakala phela ukuthi umuntu athi hayi sesilanda isikhathi sokuchisa kathesi ugcina amanzi embodleleni kanti imbodlela yani yotshwala. Umuntu ufuna ukunqoba isono sobufebe kodwa utshona ebukele izinto zama-India ezokuthandana zonezana, kumbe ubukela ipono, kumbe ubukela izinto ezinjalo, ngeke wasinqoba. So kulezi nqumo okuyabe kufanele ukuthi umuntu azithathe njengokuthi ingoma engizilalelayo kazibe ingoma ezihlambulukileyo. Izinto engizibona ku TV akube izinto ezinjani ezingayenza ukuthi ingqondo yami ihlanzeke. So kule ngxenye umuntu omela ayithathe ngeza kumuntu wakhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukunqoba ubufebe kodwa kala mizamo ayenzayo iyokuthi anqobe lobana bufebe. Lokho efuna ukubona abantu abangagqokanga kodwa eqeda ukubona abantu abangagqokanga sesiyakhuleka. uNkulunkulu ngicela ukunqoba yini? Unatha amanzi embodleleni yotshwala qeda lapha athi uNkulunkulu ngifuna kunjani ukunqoba isilingo sotshwala. Umuntu lengxenye okumele ayenze nxa silwisana lesono singachiyeli konke ukuthi umoya oyingcwele uzanqobela. Hayi umoya oyingcwele ulawa amandla but kaforce sikhulume ngakho. So lami njengomuntu kukhona okumele ngikwenze ukuze nginqobe isono. Zwana uthinte enye into lapha esingeke sayidlula masinya. Ukhuluma ngendaba
yokufida ingqondo efana lokubukela izinto ezilimazayo ngapha ngikhuleka. Kathesi kulabazali they are abusing abantu ababo izitha emhlabeni zingakaba abuse. For example, ngike ngenza isurvey kwenye indawo engasoze ngiqambe. Ngathi mina ngicela ukubona abantwana ababukela isoap okuthiwa nguBlack Door. Bonke abantwana baphakamisa izandla. Bathi thina siyabukela nguBlack Door. Okay. Ngeka SABC. Alright. Baphakamisa abantwana. Bephakamisile then ngasengiselect omunye bele 8 years. Ngathi ntshela i-character oyaziyo wayikhuluma njengoba injalo. So into eyenzakalayo ukuthi umntwana lo uyabe umkhulekela ukuthi abe njani abe ngumntwana olungileyo kodwa ku subconscious yakhe okuregistered yikuthi umuntu onqunu uright ukumbona. So sokukuye vele sokunechiwe usekwazi ukuthi ku right konke okwenzakala ku TV sokuku subconscious yakhe. Into eyenzakalayo ukuthi nxa esehlangana le situation enjalo esekhulile ngoba vele ku blueprint yakhe kusukela engumntwana ube vele enature ngezinto zalezi ungaze ukhuleke njani ukuthi athi no to sex before marriage yena uzathi yes ngoba ku subconscious yakhe kuvele sokulezinto ezinjalo. So siyangaphi ekuthini abazali kasithini guide okubukelwa ngabantwana bengabukeli yonke ingcekeza. Nxa iprogram ingathi khona no to persons under the age of 18 umntwana mprotect asuke kungene izinto ezi-right uKristu ngokwakhe engqondweni ukwenzela ukuthi umntwana. Ngiyabonga bona ufake lumfanekiso yokondla kwabantwana. Ingaqinisa kubazali ukuthi bathandekayo kunzima ukukhulisa abantwana kulezi nsuku. Nxa sifunda ngokulwisa ngamandla sifunda la ngokuhlanganela ezulu lathi eluntwini kudinga bona sinxuse uNkulunkulu bona asiphathise asinike ukuhlakanipha ubona sikhulisa abantwana ngendlela enjani eyiyo eqondileyo eqondileyo sibili singabandlule lapha kulebala elithi strive akulula la kulobuhlungu thile ekwehlukaneni lesono kumele kube lento ebuhlungu. Uhlupho lwethu sifuna ukukholisa emhlabeni lo Jesu siyamfuna. Ubuhlungu bokwehlukana lentokozo yomhlaba kasibufuni. At the same time uJesu la sinjani siyamfuna. Lapha silethelwa kuma verse lawo mhlawumbe singasoze siwabale ngenxa yesikhathi. Kulokulwisa thile umuntu okumele akwenza. Akulwiswa kulula. Akula umuntu ozabuye ezosusa iTV labantu abanqunu phambi kwakho. Ngomele uyenze isinqumo. Esibuhlungu ngoba into le ubusuphila phakathi kwayo. So ukwehlukana lesono kuyi decision ezababuhlungu emuntwini but i decision necessary. Zwana kajeni ukuthi umpostoli Paul uza kufake njani ubuhlungu lobo. First Corinthians 9 verse 27. Yes. Uthi umzimba lo ngiyawudinda, ngiwuvivinye. Ngesizathu sokuthi uyabulolutho, uyabufuna isono, ulolutho olufunayo. Kodwa uThalent uthethinta lapha ngacabanga ukuthi yikho kwenza sehluleke esiKristwini sethu ukuthi sizabe sithi hayi sizakhuleka. Hayi we ought to act kumele senze ulutho kumele senze sithatha istance sokuthi siphume siyincithe imizimba yethu lokho ekufunayo so yikho kungena khona ubuhlungu boba lokho umuntu okufanele awenze. Just in 30 seconds kumele sithi redefine ubunandi. As long sisithi esonweni kumnandi kuyakholiswa asisoze sibone ukuthi koJesu kumnandi. Remember into eyenziwa nguSathane kuEva. uSathane wabuya wadefine isihlahla okwakumele singadliwa wathi lesi si right. Then uEva wasesiba le definition entsha yokuthi isihlahla lesi right. Wasebona isihlahla siyiso esimnandi lesi singeke simlokwe. So
as long sisabona isono si right, let us define izinto zonke ngendlela ekaThixo, then we'll be safe. Alright, ngizacela hlasivulele uGenesis 3 verse ka6. Evula uGenesis 3 verse ka6. Ngifisa wona abalaleli sibambe futhi amavesi la amabili amathathu ambalwa asikhombisa ukuthi ubambana lezulu selisa lezilingo kuyasinika kunqoba. uDeuteronomy 4 verse ka4 uthi kodwa nina elinamathela kuJehova uNkulunkulu wenu nisekhona nonke nanamuhla. Ngaka linamathela ngaka linjani kalikho. Kanti uLuke 13 verse 24 uthi phikelelani ukungeneni ngesango elinjani elincane ngoba ngithi kini abaningi bayakufuna kungena kodwa banjani behluleke as long as sibambene kanjani lezulu. Akusipaleke lani verse emfisa bana uyibale. uGenesis 3 verse ka6. Kwathi owesifazana ngokubona ukuthi izithelo zesihlahla leso zaziyikudla okuhle njalo zibukeka emehlweni njalo zisweleka ukuzuza ukuhlakanipha, wakha ezinye wadla, wapha njalo ezinye indoda yakhe eyayilaye khonapho layo yadla. Liyakwazi ukuthi ezinye zezitha zezifiso zethu yemizwa. Imizwa yethu kufisa kwenza izinto athi ngengqondo kodwa kanjani ngemizwa kuphela. Kuthiwa siphila ekusekelweni okugcwele imifanekiso izingoma njalo likhuluma lakho konke okuningi umuntu abese nquma izinto kanjani ngemizwa. Akusifundele lo Jeremiah ngo17 verse ka9 bese sisitsho ukuthi nxa sifunda ngalezi zinto singaphatheka kanjani ubana sibe lezinqumo ezihlambulukileyo. uJeremiah 17 verse 9 uthi inhliziyo iyakhohlisa okudlula izinto zonke njalo imbi kakhulu, ngubani ongayizwisisa na? Right. Kume kanje so ukuthi ngesindebele kakufakeke kakuhle. Ngicela ukufaka ngesikhiwa iprocess yakho. Programming ithungamela kuma thoughts. Ama thoughts athungamele kuma feelings. Ama feelings athungamele kuma actions. Ama actions iwakhipha ama results. So kuqala iprogramming ukuthi umuntu uzibeke into enjani. Udefine izinto ngendlela enjani. Kusuka khonapho okuvele kusekhanda lakhe kuyini yikho ukuthungamela iprogramming ukujwayela ukuphila ngendlela ethile. Ngendlela ethile. Ekuseni ngivukele emgelweni. Exactly. Nxa ngifika ngendlini sengizitshela ukuthi kumele ngifike ngibukele iTV. Exactly. Right. So ubusuthola ukuthi umuntu obhese kumbe iprogramming yakhe esezintweni ezilokuhlukuluza uzavele akhiphe khono ukuhlukuluza. Right. Lapha sikhuluma ukuthi kwesinsikhathi umuntu uyahlangana le situation ethi sehlangane le situation ngenxa yokuthi programming yakhe ithi yena kumele angaboni i-situation ahla responde khonapho engacabanganga. Then kulula ukuthi nxa kusehla izehlakalo ahle a respond athi kodwa uKristu kakunjalo. uKristu uthi hlolisisa into osuhlangane layo and turn everything ukuthi ibe le benefit empilweni yakho. So thina njengamaKristu okufaneleyo ukuthi iprogramming yethu ibe positive programming. Konke okubonayo ngoba ingqondo isebenza suggestion. uEva lapha wayetsheliwe ngumlimi kuqala ukuthi isihlahla lesi right ukuthi senze njani. Nxa asikho right ukuthi sidliwe. uSathane wabuya wasuggesta into yayingekho kuEva. Wathi isihlahla lesi right ukuthi sinjani sidliwe. The next thing wayesebona si right. Wasebenzisa ukuthi ufila njani engazange asebenzise iprogramming kamlimo kodwa wasebenzisa ukuthi uzwa njani ngaleso sikhathi.
So kuqakathekile ukuthi sibuyele ukuthi uKristu yena usifundiseni nxa sihlangana le situation si overcome njani ngendlela kaKristu. Siyabonga. Ngikuzwa usithi yona ungazihlela ukuthi ufuna ukuphila ngokubukela iphono. Yeah. Ugcina usikho khonokho. Exactly. Imizwa ingabi yiyo ebusa impilo zethu. Yes. Umzimba nxa usubuswa yimizwa uyabusacabanga kakuhle. Ake ngithi mina yiziphi izibonelo esizithola eBhayibhelini lapho abantu benza izinqumo ezisekelwa yimizwa yabo kule lizwi likaThixo. Yaba yini impumela yakhona? Asike sibalise sibakhumbulayo. Usukhulumile ngoEva, abanye yibaphi esibakhumbula? Khangela mfundisi uSamson. uSamson, yes. Ukhuliswe ngibo kusesatshwa uNkulunkulu. Kodwa esekhulile ngokuhawukela, ngokubona ngamehlo, wabona uDelilah emkhanga wathi nguye. La nxa uNkulunkulu wayethe akungenziwa, kodwa ama feelings khona lokho ayekuzwa, ayekubona ngamehlo, yikho kwenza wenza leso sinqumo. So majaha lezintombi ingakhethi ngemizwa. Da ngimbone muhle. Ngifuna futhi ukuthinta indaba yamehlo mfundi. Right, indaba yami. Yeah, uDavida kuthiwa abanye bathi besiye empini ngale ku2 Samuel chapter 11 kuthiwa wahamba hamba phezulu kweroof wasebona umka Uriya uBathsheba egeza wamhawukela kasacabanganga. Right. Wahle wamthatha ngalokho ayekuzwile emzimbeni wakhe wahle wonela uNkulunkulu esebonile. So engufundayo lapha mfundisi mina ngama feelings lalokho ekulethwa lelizwi likaNkulunkulu ukuthi imizwa kayisiletheli kuhle oku-right loku-wrong. Kodwa ingqondo kumele ukuthi nxa ngisizwa ngizwa kusithi ngidleni, ngizwa kusithi natheni, ngizwa kusithi ivesi esiyifundileyo kuJeremiah 17 ithe inhliziyo iyakufunela lolutho olungayisilo. So nxa inhliziyo isifike khonapho akumelanga uhlu act ukuthi into enguthalent, kodwa kumele uqale ukuse engine yomuntu ingqondo. Yikho umpostoli Petrus bhalela khona lapho. Uthini ohluyibale lapho? Ungayifunda ku1 Peter. Yes, uthi ngakho lungiselani izingqondo zenu okungenziwa zithibeni, bekani ithemba lenu ngokupheleleyo emuseni elizawuthola lapho uJesu uKristu esebonakalisiwe. Eyinye ithini mfundisi le ingane yakugudla nxa isithi ngakho lungiselani ingqondo. Lesizulu yeah uthini? Romans 12. Nasi ngiyayibala lapha 1 Peter 13 uthena kwelesizulu. Ngalokho ke zibopheni izinkalo zengqondo yenu. Iyede ngikudinga mfundisi ukuthi ingqondo iyo yodwa ezancedisa umuntu ukuthi ayenze okulunga kumbe enze okungalungi. Kodwa kumele ulutho luyegaywa engqondweni. Yikho umpostoli Petra kutshoyo nxa esithi bophani inkalo zengqondo zenu, uthi wena oba ngumaster icontrol ingqondo ifaka amatomo ibophe, ngoba ingqondo yomuntu vele natural iyawanda andi yapho uhamba ibuthe loba yini. Yikho ugajeni thinta into eqhakathekileyo ukuthi lokho esikufaka engqondweni zenu, even sengizihambele emgwaqweni engisuke ngubukele endlini, engisuke ngufunde endlini, engufide engqondweni, yikho yathi usemthoveni iduma ingoma. Uyayibona usihlabela usungwe wedwa. Uyayibona abanye yikho ubona ivini inhlamba bengayithikazi lokuyikhipha ngoba vele ingqondo zabo zigcwele inhlamba lokungalungi. Ukuthi ukuthana usuprogramming. So abe sesithi nxa simele siyifaka amatomo ingqondo yethu yikuthi kasifideni ngezinto ezilungileyo. Kasifundeni ilizwi lelo. Ungayifunda usister wayithi nxa ikhuthaza intsha ngokufunda
ufunda ilizwi uthi thwala iBhayibheli lakho elincane lapha ungazuza opportunity yifunde iBhayibheli ufake amavesi engqondweni abe sesithi as you go alo nxa uqhubeka ngemsebenzi yakho yensuku uyabuya meditate ucabangisisa ngezinto ezihlambulukileyo so ingqondo zethu kufanele zifidwe ziyenziwe zihlambuluke ukwenzela ukuthi senelise ukwenza ama choices ahlambulukileyo ngiyabona sesithintile even lo maloba isifundo sethu aphana uthinta ingoma uthinta sikubonayo bebenza uthi ithiwa livuma sisinabe kabanzi ngengoma kulemhlobo yezingoma ekhulula ama break engqondo zethu o house o heavy lokho nini thiwa kwindo khona o rock music and so forth ungabona ingoma so ikhala la nxa uzama ukuchuma ngasakuchumisa ithi kawunyikinye umzimba unyikinye iqolo lakho lana ivele lo hlupho kayithinti inhliziyo yakho ithinta umzimba wakho so isikwenza ukhululeka ama break kuyadi ukukhola bathandeka ukuthi ubona umuntu azimisele kakhulu akusifundele uma uMatthew ngo5:29 ngicela ukuthi into enye character evula lapha mfundisi uEsau kuthiwa khona walamba so ifeeling kwasokuyini lapha indlala wasebona ukuzibulo obungaqhakathekanga wakhetha isophu so ama feelings ayingozi ukuthini ngaleso sikhathi ubona izinto eziqhakathekile zingaqhakathekanga uqhakathekisa izinto zesikhathi esifitshane kodwa ke nxa usuthe khona wakubeka engqondweni njengoba besitsho uMrs Mhlanga ingqondo iza kutshela ukuthi into eziqhakathekileyo usindiso lwakho lokho kwesuphu ngcono ulambo kwesikhatshana kodwa ugcineni uzathola ini ukusindiswa but uEsau wathi hayi ngcono ngidla isuphu uzibulo bahamba impela so ukukholwa kudinga uqinisela ukukholwa kudinga uzimisela ngithi yes uverse 29 lapha uMateyu 5 uthi nxa ilihlo lakho lokunene likwenzisa isono likhuphuluze ulikhuphe ulilahlele khatshana kungcono kuwe ukuba ulahlekelwe ngesisodwa isitho somzimba wakho kulokuthi umzimba wakho wonke uphoselwe esihogweni somlilo nanka amazwi nxa walale leso akhanyela ukukhuni kazi nxa ilihlo lakho lingabona ubuso selukukhohlisa ohlola ikhipha uthi ukuthini athi ukuthina lamazwi uJesu ufumana sibe sifundeni ngala amazwi lapha uThixo afuna ukuthi sikufunde ngike ngikhulume kulesizathu bani esitho njana kokuqala yes isizathu ngesokuthi nxa kulento ibona ukuthi le into yiyo einfluencer ukuthi ngiqhubeke ngisenze into engayisiyo into leyo kayisuswe kahle ngike ngikhulume labanye abatsha lapha ungananzelela kathesi ama case study eCovid-19 kube lezisu eziningi abantu abatsha before marriage kulula ukuthi kuthiwe no to sex before marriage ngikhuluma kanje ngoba ngidila labantu abatsha kakhulu so ama challenges anje yiwe esifuna ukuthi siwawo uzananzele ukuthi abantu bathi bengu2 bakhetha ukuya endlini besiya endlini bengu2 babukela imovie kuyabe kuyi romantic movie evusa ini imizwa nxa bebukela imovie nxa ubukele imovie let's say imovie ibisi creator abantu abangu2 bengani bayayenza enye action umzimba ube subproducer ama mirror neurons ama mirror neurons anti mirror ungayithi uyabe ungangani then automatic naturally ubusuqala ukuzwa ingani wena uphakathi kwani wemovie then khona phana liglued then ibona bengayenzi lokho akade imovie kutshengisa ukuthi bafuna unjani ukwenza ingqondo kayimi iyaqedisa nxa isiqedisile ngoba iprogramming lead to thoughts lead to feeling lead to action isandla sesiyaqalisa ukusukuma then ekucineni sebeyenze ingozi what we are saying ngeva wena ngezithizo uthana sicela ibandla ke lisale ngelisale anti yakubona ubonakele kathesi sithi bekungaba lula ukuthi asoze sikhulume ngokuthi kulida ngapi kodwa sifuku emphasize ipoint le
bekungaba lula ukuthi njoba lokhu kuyikho okulithungamela ukuthi lenze lokho lithi lona hayi kasingayi endlini sibabili kodwa lingazama ukuthi lithi thina siqinile hayi siyakwenelisa ilona le into yiyelenza ukuthi lenze lokho kungangcono ukuthi isuswe kungcono kulokuthi libe khona lizitshela ukuthi liqinile. Yeah. Engikuzwisisayo mfundisi ukungeza kulokhu talent akutshoyo. Nxa uKristu amazwi la alukhuni. Yes. Ukuthi kungangcono ungene uvuza igazi kumbe ungene ungele esinye isitho. Utsho ngizwisisa isiqongo lamandla okumele sibe la okuzimisela okukhulu okukudela lokho kwenza sona okudela isono at whatever cost ikho kutsho ukuthi even kusithi ukuthi angena ungelakho ngena so uJesu asilethela khona ikuzimisela okusesiqongweni ukulahlisa ezulwini uthi ngcono kungeze bengumnyanga. Yes ungabona ukuthi inotho yiyo kudonsela emuva so uJesu akulethayo isiqongo sokuthi isono sifanele ukwehlukana laso at whatever cost loba kusitsho ini kuthi nxa sikhuluma ngokulwisa ngamandla kumele sibe lokuzimisela okunjani okukhulu futhi kumele sidinge ukubana siphikelele ungabuyele emuva kulabantu abakholwa kancane kusasa setshintshile akusifundele uGenesis 32 verse ka26 ebala lapha. All right ebala lapha abakuthintile kunengi. Yes. Into engehlukanisa lo Kristu yokumele isuswe. Okunye kwakhona kungaba ngumsebenzi. Right. Okunye kwakhona sokungaba ngabangani izinto eziningi ezijene yize ezikhulunywayo. uKristu kakhulumi lapho ukuthi sokumele ngiqule isandla. Kumele ngifake izulu libe sesiqongweni inqoka empilweni yami. Kunjalo mfundisi. Akathi uNkulunkulu lapho ukuthi sesimele sibone abantu bebuye echechi bengelamehlo kuthiwa bakhichiwe amehlo. Amehlo laye babayenza bawone kumbe izandla bebazenza bawone hayi. Khona lokho ukuthi izinto ezisehlukanisa lo Kristu ezinye zakhona zingaba izinto ezisikholisisayo kazisuswe ukwenzela ukuthi sithole ukusindiseka. Siyabona. Awufundele ke uGenesis 32 verse 26 ithi indoda yasisithi ngiyekela ngihambe ngoba sekusile. Kodwa uJakobe wamphendula wathi kangisoze ngikuyekele uhambe ngaphandle kokuthi ungibusise. Sifundani ngokulwisana ngendaba yokulwisa kaJakobe loThixo kuGenesis chapter 32. Indaba le isifundisani ngokuphikelela aniyakhuluma indaba le nxa esithi asoze ngikuyekele uzunjani isifundisana ngokuphikelela ngitsho la phakathi kokudangala okukhulu kuyini sikufundayo nxa sixoxa ngale ndaba ngicela sikhumbule wona wonke umumo kaJakobe usuka ngaphi uJakobe wenze lapha asuka khona kulezithembiso bani asike sixoxele. Ngiyathanda ukubukela ama-athletes. Yes. Especially nxa sebeqedile laphana be-interviewer. So kolunye usuku kulondoda okuthiwa nguChristiano. Undoda lo nguye boxing iAfrica yonke nguye vele wayebamba ibelt leliyana so bayesilwa londoda weLimpopo. Ilokhuza yabo yayisheduled for 10 round. First round bamchaya, second round bamchaya, third round kodwa lokhe echawe lokhe sondela lokhe sondela kodwa engawo kwaze kwafika ku10 yes10 wazuza one spot wabe chaya undoda lwana wahle wawina sebem interview wathi hayi namhlubu uchaywa namuhla uthi okwakuqala kwanthinta uthi yena number 1 I want to thank God. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungiphathisile ngaphila kwaze kwafika namuhla. Wathi secondly ngithanda ukubonga isitha sami. The more engichaya ngisehlule ukuwa bengifila motivated ukuthi ngibuye kuye ngamandla. Alright ngiphikelele. So the more engichaya ngenqindi the more ngisehlule ukuwa mina siba lamandla ukuthi ngizanqoba kuphela. Alright. Ngizanqoba kuphela. Ngithe siba le opportunity ngahle ngayitha. Engakufunda laphana ukuthi njengamaKristu kumele sibonge uThixo ngokuvuma ukuthi siwele ezinhlupheni esingazifakanga kuzo. Ukwenzela ukuthi senelise ukuphikelela. Uyafelwa ngumntwana, felwe ngomunye,
vele ngomunye wena ungela control lakho nxa ungayekethisa uzahle ume khonapho kodwa nxa ungazitshela ukuthi Thixo lokhu ngeke ngikucontrol wena ongangipha khona induduzo uyayala ulokho uphikelela usithi Thixo kangikwekeli ungaze kube njalo Msisimhlanga ongakwenza ube lamandla okuphikelela kuyini yikweyami esithenjiswe ungabona phela okwenza ukuthi uJakobe lapha alwetha nguyekeli yikuthi esaya koLabhani wayethenjisiwe uNkulunkulu so yikho ayekukhalela ukuthi uNkulunkulu angikwekeli ngoba ungayifunda kuhle ithi wayesilwa loJesu ngokwakhe ukuthi angikwekeli uzungibusise and into engizwe ilamandla kakhulu ngendaba kaJakobe yikuthi even esebuhlungwini enjalo eqhula walwa waqinisela ukusifundisa ukuthi elesithembiso so kusilethelani ukuthi njengamalungu ebandla njengamaKristu sifanele ukufunda umbhalo lo sizazi zonke izithembiso uNkulunkulu asinike zona uyabona lesi prophet siyathinta ngohlupho lamaKristu olufuze lukaJakobe sithini nxa sixoxa le ndaba kuyini onyayo ukudinga isithembiso sizwile kuyini onyayo ukudinga uMsisimhlanga uthinte indaba eqhakathekileyo wayephakathi kobuhlungu uJakobe laphana uGenesis 32 verse 25 iyaveza ukuthi wayeselimele but ngenxa yesithembiso ayesithenjisiwe wathi uJesu angisoze ngimiyekele ngifuna ukubusiswa la ngifuna ukuba lesiqiniselo sokubana khona kuphela ngakuthenjiswayo ngiza kuthola so kungaba ngani kubuhlungu khona lokho kwe-time of Jacob's trouble okuvezwa futhi even la ku-Revelation chapter 13 le ndaba ka-Esther liyana into eqhakathekileyo lapha okumele senze siphikelele la nxa silahlekelwa imisebenzi silahlekelwa ngabangane silahlekelwa yikho konke siphakathi kobuhlungu isithembiso uNkulunkulu asithembise sona ngaphi ekugcineni sithenjiswe impilo engapheliyo sithenjiswe ilizwe elingachazwayo okungela kufa okungela kugula singakubalisa konke so la nxa sizadlula ku period yona le emfitshane okumele kusiqinise okumele kusikhuthaze ngokungangale ekupheleni kwezinto zonke yikho futhi isithembiso lesi yiso saqinisa ubani uJakobe yikho wayelombuzo ngaphakathi ukuthi kambu ngiyamukeleka yini ngoba wayekhangela isithembiso kumele asamukeliswe even amaKristu kuJacob's time of trouble azabe ehlukuluzeke enhlizweni ukuthi kambe ku-right siyamukeleka phambi kaNkulunkulu konke kulungile yini ukuze siye kwamukela ke isithembiso esithenjisiwe so phakathi kwenhlupho asifuqweni yilokhu uThixo asithembise khona ebuhlungwini asiqiniseleleni leso sithembiso size siyechaya intaba ongagulelwa Psalms 50 verse ka15 uthi ngibize isikhathi sokunjani sokuhlupheka isithembiso sasithembisa sona ngizakukhwela ukudumisa yini igama lami right siyabonga ngingacela ilizwe lifitshane just one ongalitshela ize abalaleli then uzagcina lokho zenini sakwe kumama wathi uzagcina ke talent abese sikhulekele one word engakutsho kubalaleli lababukeli zinengi izinto ezisikhangayo emhlabeni kodwa zisehlukanisa lo Thixo isifundo saleli viki sizosinxusa kubana lathi silengxenye yethu kumele siyenze nxa sikhangelele ukuthi uThixo asisindise kukhona kumele sikususe ezimpilweni zethu ukuze sithole ukusindiseka siyabonga kakhulu mlaleli lathi sonke esilapha akasinanzeleleni ukuthi sifakane emakhanda ethu ngafaka udaka uzavuna udaka ngafaka uKristu isivuno sizaba kuhle izithelo ezinhle ezikamoya kasibe nilomthandazo Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osiphe lona ukuthi sinanzelele ukuthi umoya wengcwele usithungamela kuwo wonke amaqiniso kodwa kukithi ukuthi sikhethe ukuthi sono sisuswe kithi ngokweyama kuwe ngaso sonke isikhathi sikhulekela kakhulukazi ukususwa kwesono ezimpilweni zethu ukwanda komusa lothando lokwenza izinqumo ezifanele isikhathi esiphila kuso besicela ukuthi usisize ukuthi sigcile eqinisweni lalesi sikhathi nxa usiza sikuhlangabeze siye ezulwini ngegama likaJesu siyakhuleka amen